Kajing puli nak siti baar jong Paulus bakuat siyaw Timotheus. Kalenong abalay kadakot kabasipaw hadu bakat niyo. Pilabot bania ikajing hikai jonga, ya karukom jonga, ya kajing temu jonga, ya kajing ngait jonga, ya kajing ay sya jonga, ya kajing it jonga, ya kajing ay ne jonga. Ya kajing sya ban ben jonga, bat kajing janjar jonga, ya kabalaja hanga ha Antioch. Ha Iconium bat ha Lystra. Kat no kajing ban ben mangalasya, ban na kini baro utray lapalay nga, da sisya baro kibakwa ban kajing bariw blay how Christ Jesu, kinsya ban ben, kat ba kiriw baman, bat kiriw tok, kinang sniw nang sniw, kiriw tok bat kibasya tong. Mapipan, toyay ne hakata kaba pilayo jing hikay, bat kaba pilangit skam, da kaba pitip no pilayo jing hikay, bat kumno nadu dang kanlong pilanang, ya kijing to bakut, kibala ban hikay ya pi na kabenta kajing penim da kajing ngaj how Christ Jesu. Kajing to baro kalong kabala bersat mensim do blay, bat kaba mentoy na kabenta kajing hikay, na kabenta kaseneng kraw, na kabenta kapenbet penbha, bat na kabenta kajing pensan ha kahok kasot, kenang bau briw jong ublay undup long ubajanay, ubala pentebet na kabenta kakam babha baro. Kaktian jong utray. Kasam kabasispa kat kendai kiba iet ya kaan jong me kidon jing suk karhay. Wala day kinong syun bat kinong banben jonga omla banyo, ngam syam layat kenriang na kiray jong me. Kiba iet ikian jong me kiday kidon jing suk karhay. Kajing sisya kaday katanray jong kakatien jong me. Baro kiray bahok jong me kinne junom. Kiba iet ya kaan jong me kidon jing suk karhay. Wan la kiba kraw batri kiban ben ya nga klam daw. Kadonut jong nga kating burom ya kakatien jong me. Kiba iet ya kaan jong me kidon jing suk karhay. Kiba iet ikian jong me kidon jing suk karhay, om don mau jin thot yaki. Kiba iet ikian jong me kidon jing suk karhay. Ngan abdangong e kajing penim jong me kotray, ngan pendep ihukum jong me. Kiba iet ikian jong me kidon jing suk karhay. Nga kongo iki adong bat kiray jong me, baro kilenti jonga kidon hakmat jong me. Kiba iet yaki an jong me kidon jing suk karhay. Kajing puli na gospel bakut kat kum Markus kalenong bakat ar kadkot kabalay pusan hadu ulay punyo. Kat bau Jesu dang hikay hakatempel ulaong kumno kistatan kila ban ong bokris ulong ukun jong David. Nabau David hi habala persat daw mensim bakut ulapan bena utray ulaong ha utray jonga tosyong hakamon jonga tat hadu bangan dabu ikinong syun jongmi hapo kislajat jongmi. David hi khot ya utray tikumno ulong ukun jong pai ba pai san ulas ngap ya Jesu da kajing kemen. Ka gospel jong utray.